Oh, pingkatuan. Ile la sabar le. Tuh, apa pebi kaki saya congok nyokol katuan. Heran sengko. Anu le, apa namanya? Nyongok PPKM re. Ya perpanjang pole. Ya pas sabar kaki. Makin de pertak ngokos. Tak apa katuan. Cara lakaran be jenengan dia cemen. Oh, iya sampai congok jam jika tuan. Harap jam. Tahlilan kon Marjito. Bila? Setiap kemarin duhur. Paju kita ya makin kemarin duhur. Kedarin banyak lagi mati ngala. Takon ku aku kemarin sepuh bedegi ya. Ikan nyaman kak tuan, engkau tanah kina tanah. Emang ada nih. Imon beri mari kak tuan, ken laku kita. Benar lah. Ijak mangkan kaki kak tuan. Ni benian. Ada nih tanya ki setia mari kak tuan. Iya benih dah iya le. Gue kan kuatan. Bah, demam ya tanah bejerin le. Pakin pemelopah. Tak enggak bola. Coreng diri kita beri pesan belen cebi kake. Sing korek atuan mun tak beri pesan belen cebi kake. Pas tanya mau bun depor. Pas hanya mau bun kamar. Imitanya mau bun kamar kak tuan. Coreng mun kake ngeraceng pah nganyam sengko. Tapan urusan pesan belen cepa melopah. Kacau le. Layamo kan lah. Le, malah naman di pasalen ngaro sengko maren tahlil kon Bun Marjito. Lejek ka tuan, panas. Oh, minta sebang nak kana rek. Kira-kira kan beda rumah saya tak tahlil. Tidak rumah kak tuan. Makin dia mau tak ikhlas tak kira terima. Apa guna nengkau usah tahlil? Oh mending salah lah kira. Tahlil dia cuma tahu keikhlas. Makin sedih mau orang buku kerja ikhlas saja tahlil. Apa boleh dia kerja setia dari nari? Luar pun incaran muda. Tahlil dia tujuan utama kalau kita trauma seneng orang sekening musibah. Karena hadir orang banyak. Pada kaki sholat. Ada dosa ikhlas. Makin bila tak kira kerja. Jauh kan, muntah ikhlas tak kira terima. Padahal sholat itu kewajiban. Praja itu usaha kaki. Tapi sholat itu tak ninggu. Pakun kelangku. Masalah terima anjir, panjang seku besar. Berapa ada betul tidak? Umpamanya kaki mati. Orang tak ikhlas salah berkaki. Kalau kita turun ya, pada di betang. Yang kau tak mau tahu, setia saja nak tahlil. Mau tak tahlil lagi tentu betul. Ngerti?